Da li ste znali da običan list iz vaše bašte može biti pravi čuvar zdravlja? On ne samo da pomaže u borbi protiv šećera u krvi, već topi masne naslage i čisti vaše krvne sudove od opasnih naslaga. A najbolje od svega, dostupan je svima i sigurno ga već imate kod kuće. Danas ću vam otkriti koje listove treba redovno koristiti da biste ojačali srce, ubrzali metabolizam i sačuvali vitalnost. Zato ostanite sa mnom do kraja, jer posljednji list sa naše liste je pravi eliksir mladosti. Napišite u komentaru odakle nas gledate i da li koristite začinsko bilje u svojoj kuhinji. Nana je jedna od onih biljaka koje svi volimo zbog njenog svežeg mirisa i prijatnog ukusa, ali malo ko zna koliko je zapravo moćna za zdravlje. Listovi nane sadrže eterična ulja koja smiruju želudac, olakšavaju varenje i smanjuju nadutost, što je posebno važno osobama koje imaju problem sa sporim metabolizmom ili masnim naslagama oko stomaka. Redovno ispijanje čaja od nane može da ubrza varenje i spreči nagle skokove šećera u krvi. Zbog toga je odlična pomoć onima koji se bore sa dijabetesom ili žele da smanje rizik od njega. Osim što deluje na varenje, nana ima i blagotvorno dejstvo na disajne puteve. Otvara ih i olakšava disanje, pa je savršena i u sezoni prehlada. Još jedna velika prednost je što smiruje nerve, opušta telo i pomaže protiv nesanice. Zato, ako želite prirodan način da očistite organizam, smanjite šećer i ubrzate sagorevanje masnoća, ubacite nanu u svoju svakodnevicu, bilo kao čaj, začin ili osvežavajuću vodicu. Žalfija je biljka koju su još stari Rimljani zvali sveta trava, jer su verovali da produžava život i čuva zdravlje. Njeni listovi sadrže prirodne materije koje pomažu u snižavanju šećera u krvi i jačaju rad pankreasa, što je od velikog značaja za osobe sa dijabetesom. Kada se pije u vidu čaja, žalfija pomaže telu da bolje koristi insulin i održava stabilan nivo glukoze tokom dana. Osim toga, žalfija čisti krvne sudove, smanjuje upale i podstiče cirkulaciju pa doprinosi zdravlju srca. Posebno je cenjena i zbog toga što umiruje nervni sistem, smanjuje napetost, nervozu i stres, a znamo da stres često pogoršava stanje kod šećerne bolesti i gojaznosti. Mnogi je koriste i za jačanje imuniteta, poboljšanje pamćenja i koncentracije, pa se žalfija često naziva biljkom za dug život. Najlepše od svega je što je dostupna svima. Možete je koristiti kao čaj, začin u jelima ili čak za ispiranje grla kod upala. Bosiljak je biljka koju svi povezujemo sa italijanskom kuhinjom i prelepim mirisom, ali on je mnogo više od običnog začina. Njegovi listovi sadrže snažne antioksidanse koji štite telo od slobodnih radikala i usporavaju starenje. Posebno je značajan za srce i krvne sudove. Pomaže u snižavanju lošeg holesterola i triglicerida, dok istovremeno čisti arterije od masnih naslaga. To znači da redovno konzumiranje bosiljka može smanjiti rizik od začepljanja krvnih sudova i ozbiljnih srčanih problema. Pored toga, bosiljak ima sposobnost da uravnoteži nivo šećera u krvi, što ga čini odličnim saveznikom za ljude sa dijabetesom. Njegov svež miris i ukus takođe deluju opuštajuće, pa pomaže i kod stresa, nesanice i umora. Može se koristiti svež u salatama, supama i jelima, ali i kao čaj. Stariji ljudi posebno cene bosiljak jer daje energiju, jača imunitet i poboljšava raspoloženje. Prava mala biljka čuvar srca i duše. Origano je začin bez kojeg ne možemo da zamislimo picu ili mediteransku kuhinju, ali njegova prava vrednost krije se u lekovitom dejstvu. Listovi origana bogati su eteričnim uljima i antioksidansima koji štite organizam od upala i infekcija. Ono što ga izdvaja jeste sposobnost da čisti krvne sudove. Njegova ulja pomažu da se razbiju masne naslage i da krv slobodno cirkuliše. To znači manje rizika od začepljenja arterija i srčanih problema. Origano takođe ubrzava metabolizam i podstiče telo da brže sagoreva kalorije, pa može biti odličan saveznik u mršavljenju i topljenju masnoća sa stomaka. Istraživanja su pokazala da redovno korišćenje origana može pomoći i kod stabilizacije nivoa šećera u krvi, što ga čini vrlo korisnim za osobe sa dijabetesom.
Osim toga, njegovi listovi jačaju imunitet i pomažu telu da se lakše izbori sa virusima i bakterijama. Najbolje je koristiti ga svež ili osušen kao začin, a može se pripremiti i kao čaj. Peršun je biljka koju gotovo svako ima u kuhinji, ali mnogi ga koriste samo kao dekoraciju na tanjiru, ne znajući koliko je zapravo moćan za zdravlje. Njegovi listovi su prepuni vitamina C, K i A, kao i gvožđa i vlakana. Najpoznatiji je kao prirodni čistač bubrega i jetre. Podstiče izbacivanje viška vode i toksina iz organizma, pa smanjuje nadutost i rasterećuje srce. Redovno korišćenje peršuna može da pomogne i u regulaciji krvnog pritiska, ali i da smanji nivo šećera u krvi. Upravo zbog toga ga nutricionisti često preporučuju osobama sa dijabetesom. Pored toga, peršun jača imunitet, podstiče cirkulaciju i osvežava dah, što ga čini savršenim dodatkom svakodnevnoj ishrani. Može se koristiti svež u salatama, supama, varivima, ali i kao čaj koji ima snažno diuretičko i detoksikaciono dejstvo. Stariji ljudi posebno treba da ga cene, jer pomaže telu da ostane vitalno i olakšava rad unutrašnjih organa. Prava mala zelena apoteka. Maslačak je biljka koju mnogi smatraju običnim korovom, a zapravo je jedno od najjačih prirodnih sredstava za čišćenje organizma. Njegovi listovi puni su vlakana, vitamina i minerala, posebno kalijuma i gvožđa. Kada se koristi kao čaj ili u salati, maslačak pomaže jetri da izbaci toksine i višak masnoće, što je od ogromnog značaja za ljude koji pate od masne jetre ili imaju problema sa varenjem. Osim toga, list maslačka usporava naglo podizanje šećera u krvi i pomaže da glukoza ostane stabilna, pa je odličan saveznik osobama sa dijabetesom. Dodatna prednost je što podstiče izbacivanje viška tečnosti iz tela, smanjuje otoke i pritisak na srce i krvne sudove. Maslačak je poznat i kao prirodni čistač arterija jer poboljšava cirkulaciju i smanjuje rizik od začepljenja. Najlepše je što ga ima svuda oko nas. Možete ga brati u dvorištu ili na livadi i uživati u njegovoj snazi potpuno besplatno. Ruzmarin je biljka koja se vekovima koristi i u kuhinji i u narodnoj medicini, a poznata je po tome što podstiče cirkulaciju i jača pamćenje. Njegovi listovi sadrže eterična ulja, antioksidanse i minerale koji štite krvne sudove i srce. Kada se koristi kao čaj ili začin, ruzmarin pomaže telu da razgrađuje masnoće i smanjuje taloženje holesterola u arterijama, pa čisti krvne sudove i smanjuje rizik od infarkta i moždanog udara. Osim toga, on ubrzava metabolizam i pomaže varenju, što je posebno korisno kod masne i teške hrane. Ruzmarin takođe deluje protiv upala, jača imunitet i daje energiju, pa je odličan izbor za starije ljude kojima je potreban dodatni podsticaj u svakodnevici. Njegov miris ima i blagotvoran efekat na nervni sistem. Smiruje, ali istovremeno i osvežava mozak, pa se često preporučuje onima koji žele da poboljšaju koncentraciju i pamćenje. Dodajte ga u jela, stavite grančicu u čaj ili samo udišite njegov miris. Telo će vam biti zahvalno. Lovorov list je nezaobilazan začin u mnogim jelima, posebno kada se kuva supa ili sarmica, ali njegovo pravo bogatstvo krije se u lekovitom dejstvu. Njegovi listovi sadrže prirodne materije koje pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, pa se često preporučuje osobama sa dijabetesom. Kada se od lovora napravi čaj, on poboljšava osetljivost ćelija na insulin i pomaže telu da lakše koristi šećer iz hrane. Osim toga, lovor smanjuje upale u organizmu i čisti krvne sudove od masnih naslaga, što je od velikog značaja za zdravlje srca i cirkulacije. Poznat je i kao prirodan saveznik u varenju, smiruje stomak, smanjuje gasove i nadutost, a pomaže i kod problema sa bubrezima. Njegov miris umiruje nerve i donosi opuštanje, pa nije slučajno što je u prošlosti lovor bio simbol pobede i snage. Dodajte ga u čaj, variva ili čajnu mešavinu, malo listića, a ogromna korist za ceo organizam. Dragi prijatelji, sada ste videli koliko obični listovi iz prirode mogu da budu moćni saveznici našeg zdravlja.
nana, žalfija, bosiljak, origano, peršun, maslačak, ruzmarin i lovor, sve su to biljke koje mnogi već imaju u svojoj bašti ili kuhinji, a malo ko zna koliko pomažu u borbi protiv dijabetesa, masnih naslaga i začepljenih arterija. Njihova najveća prednost je što su prirodni, lako dostupni i jednostavni za upotrebu. Možete ih piti kao čaj, dodavati jelima ili koristiti u svežem obliku. Redovna upotreba ovih listova može uneti veliku promenu, poboljšati varenje, sniziti šećer, očistiti krvne sudove i podmladiti ceo organizam. Zato ne čekajte, već danas unesite bar jedan od ovih čudesnih listova u svoju ishranu i dajte svom telu snagu iz prirode.